Keramone na kuira na chikonu ne mitule limbi weka ninse yonsyo umwana umwanya bantogo kelelisa nali marole mwana umwanya bantekera gwikasamale kelelisa nali marole mwana umwanya bantekera gwikasamale Keramone na kuira na chikonu ne mitule limbi weka ninse yonsyo umwana umwanya bantogo kelelisa Isogolo jaito lituka lyonjirole Itugoda ekalia Yerusalemu enya Etato mito kweta ni marole Itugoda ekalia Yerusalemu These guys look very smart. We are so proud of you. We have your music. God bless you. In Jesus' name. And the team is there. The team of ladies. God bless you, ladies. For standing with Ebenezer team ministers. Thank you so much. I should match with you guys. Thank you. What it does with you from now to go to Natchman in Miami. It's something that has never happened here before. Mungu na wabariki sana Ebenezer. So much. Thank you. Salimia wageni unapopanga laini hapa kwa ajili ya uzinduzi wa pekee. Thank you so much. Asante sana Dere. God bless you so much. Neto Ebenezer chumba. Bago senese telefona na teigo. Biamuro sana Ebenezer sebisiye biga. Biamuro sana watuonse sugo cha sali tukuli ya lero. Saba seni waheshimiwa. Mungu awabariki sana.
Unaweza kata hapo kidogo, unaweza kata sija kabaki nyuma. Mai kila mtu anaweza kutoa kulingana na roho. God bless you so much for giving. Thank you so much. Vamos hapo. Usarali namba mweke pesa zenu kwa kiongozi mlete. Yes, karibu sana mheshimiwa. Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. The happy day. Abantu bo manene iko saba mu Nyabere. Lero ne litukolia kanisa ya SDA. We've been running Kormate. Kanisa toko miyo because chinsanchiyo ga kionko basaba. Monge liva gachita kaisano chioka. Tuliko kwa na mangananda alikende keyo kenene. Abage nimbara. Barangari bwangu baseme hai na kiregento then tumyoke mtokanyira igatara jambiri nande SDA group nero itokanyete baisire gosieka aba MCA baliga kimoko ligichukura njwango nara yeah my brother just come nine inju wango iga so that tukole bwangu is that okay? Happy Sabbath. Happy day. Aongoro kujare Dishmine. Korigero kyobo MCA Kitutu Central Ward.
Bwana Nsada Rajambili. Our Senator, thank you for coming. Nende moma nyetama tukunko minyokare, we are remaining with the 30 days. Again, to kiamana na masabo musabere nse yeito, na ade musabere Kisii County, moro chebuna mangana talibuya, amachira amali banara tikale tichinjengana ningo chachire goro moma nyeti. So again, to kiamana ni kuelimisha watu wetu, noko bwaterana, noko semania. Moma nyetenga ntumo jango nturikorwa, again tutokoro ne sadaka. So Mombati, chama ya ANC ya Musalia Mudavadi, abundirie karena ubete, Charles Matoka kangira paka Nairobi, nkaigwe ticket na Musalia Mudavadi. So kimoko rali 1, 2, 3, 4, 5, moma kelio, mo ganda ko chinse. Chindo kuchana nchiro, what I'm going to request, please, moiro ninkoroche. Again, totoko koran peaceful campaign, nto ramana, nto basa kora kane kiara ko sabano. Nande kora no otorochi. Mo ngina na ko ata ba yoni otorochi na ntunto ma tenya sai. So timbo atia mange na rengena basani bane bari konsira lakini because of time na ande moroche senator nara na ande no tore save asale moma etebune binto biko bangwa. Thank you. Moga endelea. Thank you my brother Ishmael. Ndio mano. Ndio mana seriba. Na inche tigangire libageliga all protocols observed inkwanye abantu Nyasaye bacha gusasi marero mbia muri mwenzi. Mbia muri nainde. Ncha sama lieta ngoro kujosia nyata. Seito gerensa sukuru Nyankongo. Na inche nacha senge nchongo shirikialia Nyankongo Central. Nje no mo SDA. Lakini rende nkoli kindo wa MCA wa Kitutu Central. Igonta gete ko irali bageri go saba bantu bonsi pibagwa kachikura Kitutu Central. Mombe gere chikura chitariki kianda. Ekiagara na iwe gasine nyinge tigale tali ngo inyanda ko mwango. Na ande nindo chake. So nale batebanga chitariki yecho mombe gere nkoli gikorwa se echama ya upa alama ya nene pigipigi etiket yeyo na rombwate igo mutumbe chitariki yechitinda ndukwa na mange asenge chaba ganindo chobata kwenda aya na raindi man biya mono sana. Thank you Mheshimiwa Nyata, Mheshimiwa Ismail, sadaka ya rusiri kirububere nabwo atabantu Mheshimiwa wako musindigisha na Nyata my brother no yo tole shindi 2000. Yes. Ayale bantu bali kumusindigisha bali very fast because yes abantu batete kwenda so yeah they want to come. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. God bless you. So jana bobu ate timu entindiga kabisa numbwe bangete. Biamono. Tianya sago konye. Biamono. Thank you my brother. Thank you. Asante. You know walimoko liyo MCA, I wish all of you well. All of you now you are very good candidates and I hope you succeed. Gero wano tingo support you onde ikiane jira wasugusika. So I wish all of you well. Oyo okoligio bunge wa Kitutu cha Chekeruge kwenye mbwate Mheshimiwa Eric Abuga Matana. You say a few words. Happy day. Happy Sabbath. Abantu bo monguru asama wakombi yamole. Marieta ankoro kweri Abuga. Ekanisa ya nenya mataro mei. Botamba singo tibago onte binga maiga itoko ba mwanyorira maiga bo. Kinko irana na kinko batai muateba. Mbia mono sana. Mbia mono asenga nengia. No ya tonyora keiga. Kolinde tuansi goro torochu na guateba and will follow your guidance. Wanto ba minto tinte tuko baira mangana matambe ni batenga mwarosire. Ono mwaka bwechikura. Ngeti tolenko boli torechikura. Echama ya ne koro ku UPA. UPA mineti United Progressive Alliance. Alama ya ne pigi. Ne pigi ya bangina bali pigi ne ngale daracha na idageka na ndo mwairanire. Igonko basaba mangana mororo nga kamuranje. Morocha se Mheshimiwa itaikirie gasiengi ya kolera se constituents ya ikirenga kibono nera koererie gete so that nere tuwa motomire achiko tulendere bintu bito koru Nairobi goche county igona inche bono ntegete kubwatera asimwe Mheshimiwa aikeire togenderera ni gwansira bugo chimutu igaso bwenge na achira na basabire kura na nderende chikure chigateri chobo chumbe joka chira karego sobo senate gotoka bwate chikura cha presidency montongo tara nere nkora ri chikura no mugakara Raila Molo Odinga krego ikase county government montongo ri chikura akoro ku governor
Paul Simba Arati. Grego ikasobo Senate, Mheshimiwa Nara Senior Senator Richard Momo Monyonka. Na nje ya nengwe ya kirandirende buno muchumbo gosoaga. Tigantigera mugana mengabu na basabire kura na de nichenji cheto saba motuense lakini ato tuare chikura chyo morenda. Biamono. Thank you, my brother Eric Biamono. Thanks for voting for me and giving me the support. I really appreciate it. Biamono sana sana. Eric yoto ile ishiringi chirubu komi. Asante sana. Na kimo kama tebia. Biamono sana. Igo nko babwango. Most of you, bali mutamanyeti nkoro kumumohima Bonyonka. Binomo bunge gaiga na chagite siasa yane chikura chintangani miaka 18 ya eri. Na saviri bunomo mo MP I think on average na temire gukora igasi so that mugetutu isanike. I think eke stage tugateba tigike roge kiragenda siko mugetutu tacha ko blame dinga tuanjite kuigimerie biroge bibinene. Kirogi atigaire gio keke mogetigarete kegocha mugetutu. No senator. So gonko basaba muligereri kabisa liswali ndire mogonya ko bowling anga igwato tigangende senate nchikolenda chibes chino chigocha nchechirende make sure nga binyoro bito byonse byanyorere bintu chipara amache kiregente gasi omo senator no gokora oversight etimu yane igonde etimu eria ere ese over governor gonko basorora mo akere Paul Simba Arati chikura deputy chae no mogaka monda women rep Doris Donya Toto na inche uno mo senator nko basaba very special request monge chikura chino uno mo SDA buna SDA because a team yeito gotobwata wa SDA babere and that is mwana minto Simba gale elder ye kanisa ya Lavington SDA na monda gale elder ye kanisa ya Central Church na injirende inje no muntu Nyabururu mata no mongina Doris Tudonya nere no yo Catholic kurwali Yesusu so korkwere ndeichuni so ayande kento kyoma iryo kankwana kiagara ne kanisa inetole obugambi tokoli mutwa otutage tobugambi bogochikoa omuntu mutaka orutambe aichemesa atoikere story ikiagera ntokoenda after miaka 10 chibese chiachire county government bilioni 148 wake sabu na bokonyoranga chibese yintuminje tumegetibuya ntoli interested go criticize go soko gote beyond wensing mistakes injiro ntobwate kerenga esababu nkobwate si omwana oli osimba timaidi wase nkomorora mole mwana oli tali nomo mwana oli nabwate ligianda lile so deep for abantu abataka I believe omwana oli nitago change busi onde tako yechange so nkobasaba mumusabire magana nara mange bona geko banga twairire kiregento chikura abantu banyete bake bona wa plant bona bago chikoiba na intungu epanga kole kuranjiri cyo chigo chikoibwa mutosabere nyasaba seseni na leta sadaka yane sadaka yane ere shilingi chirubwe 30,000. Abagaka bali old boys. They're all my friends. I will leave them with 5,000. Amone ekwaya liaru South Mugirango. Na barora mubegete uniform ya na inu na abatigere shilingi 5,000 monyu esode karamoko enda South Mugirango. Na kimoko teba. Moko enda bomate omwana uli Bonyonka tali mongiti lakini nebintu bya kongire onye no bujumbe balenge na bonale ko bano ni kiri bukomi Biamono. Thank you so much mukwani abantu baito obatevinga motole. Thank you so much na omongino Biamono naye baba tiganko efeo chiere Eric tayo tonga kiri bubere mentero nyomongino yelibu kibeisa tu no mwaye yamo momente ibere wase tiganko lega ngaye joro lengo te nga 2,000. Yes, hold on. Adege ndokende ne bakobatebya asobo jumbe ballot paper ninchende number 1 igokorora tayari baamwire ndugenda mukolere igora ali monya gosalia maiso konya koligereri chinamba chinde go chinsembia ma
Thank you mongina obema machoka bia obangwaneli nande otoa masabo na inu bali mwalenga church team imaitha ba pastor mbara shibusa tona barabu babekero lya mabuta. Otherwise, God bless you all. Thank you. And may God make sure twatwale chikura chiri chingia and chio molembe. Stay blessed. Moko ngara ongenda gaki. Thank you so much. Mheshimiwa Tara kusabirwa. Nigo oendete kurigiriria Momogusi TV, enkoro y'omugusi.